Untuk yang tua-tua asa marmula gabi na habi marmula horas manupah ya manta de martua di batak jadi pusruhan angin ban gondang mula-mula padamak pangiduan nami gondang mula se marmula matutugabi marmula horas manupah ya mata nomor tua mula jadi disopte asa somon na idoknya kana tua-tua si anjur mula-mula si anjur mula tumpas si anjur mula jadi no ngadi bain damak gondang mula bain matong gondang somba asa marsomba hami tu mata raja na tua-tua nak somani nang akatuhula-hula tarlumo bima tua mata di batana nomor tua mula jadi. Asal lihat ini apa enggak lihat perhorasan tingami saluhu lihat kana marhamarangi terlumu bima na dipintani ulah-ulas di roka tua risa dari on satu nomor sogon pan dihami gondang lihat dia di asa hunyat tong kami ya katotor kami. Gondang pangiduan nami gondang lihat saya lihat mapang gabian lihat mapar horasan di hari jadi sepe niksi pulau nami dokter nami hasil hutan benda mang madihami sama pondok niat karena tua-tua mulai di tahun namual tio pinga masuk matu hasuhatan mulai mangidu kami gondang si tio las padu muda mang matu gondang kasahatan gondang mang
Kalau ngasahan rombongan yang kemang burunami buru diri sarah hubung para nirajana pos-pos ning manoptor mahami pasruhan nami asa baik damang dihami gondang pula asa marmula gabe marmula horas dihami na marhula hula marburu gondang-gondang memang gondang na bertusi. Nami, Son kami nami tungu nomor gula boru. betul. Mengidu kami paham pandinami. Asabai damang diri kami gordang soba sobai. Baik damang. Nasa di pagar batu nina tonggido rambuna molo haroronya kapasupasu siya namat tadi batado alay parhitian do hami ang kahula-hula jadi nampil no di haroron nami pasahat ko pasu-pasu marhitihon yung kolos dais say ditambay Tuhan tadi dia muna daisnya kamoraon do ya daisnya kahasa apon agabion tuak kari namang ito jadi amang pandanami di juga satikyo ning rumah kami pasahatong pasu-pasu tu pamuron nami ban ma gondang pasahatong pasu-pasu.
Gabi apa? Gabi. Nek si polon nami tonton nami do raja yang buru nami. Ban ma mihami gondak si tio las pada mutu gondak kesehatan. Muna buru nami. Permusi nami. Baik. Panomuna ini. Selalu temuan ya rorona sudah. Pandi nami, Gabi apa? Gabi. malaleng manotor mangami, do pamurun nami. Itu mah amang gondang mula-mula. Saya marmula matutung gabi marmula horas ni hamyak kana marhula-hula marburu manupah yang mata di batana martua mula jadi atau amang namanya nami Gabi apa? Gabi. jadi numaipin emang ido mahami asa baik dihami gondak sombang asa marsombang hami tu si raja ni hula-hula nami so maninang tua mata na martua mula jadi baik mang gondak sombay. Pero pasu-pasu, doon mangiling pamuro namin. Bekta mo gondang na mardomo to siya.
Bang Poteres namanya. Isi bulan nami tutur nami dulu raja ibu bulan nami. Asabain masuk mana hidupnya karena tua-tuai dibuat mual pion nabi nama masuk tua suatan. Bagi doa kami kontak si Tio. Las padu.